Ngungqabutho Nicholas Mabhena usihlalo wezizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa. Lamhlanje siya ePretoria lathi silabo esingenela ukudwedwe lokho kukhona sisekela kumbe sikhala labo abaseLibya asebethengiswa njengama-slaves njengezigqili. Thina-ke njengabahlali baseZimbabwe abalapha izizalwane zaseZimbabwe eSouth Africa sibiza kakhulu i-United Nations, i-African Union, labo bonke abakhokheli bomhlaba ukuthi udaba lokuthi abantu bathengiswe njengezigqili kumele luphele. Siyakwazi ukwenza lokho ukuthi amathuba emisebenzi malutshwane ezweni lethu le-Afrika, esikutshoyo ukuthi akhona ama-resources manengi. Sifisa ukuthi ilizwe le-Afrika lithuthukiswe ngezomnotho ukwenzela ukuthi thina abantu be-Afrika singagcinisi siyafuna amadlelo aluhlaza kwele Europe kodwa sisebenze e-Afrika. Yebo.